Mwanamke, unavyokuwa katika tendo la ndoa, basi usitengeneze pressure ya kuwa mimi nitaweza kupata mtoto kweli hapa ninapofanya tendo la ndoa. Wapo wanawake ambao wanashiriki tendo la ndoa, pale anapokuwa anashiriki katika tendo la ndoa, anakuwa anawaza akili yake kwamba nikae stili ipi ili niweze kubeba mimba. Sasa hivi unapofanya ujue ya kwamba ndio sababu ambayo inafanya wewe sasa hivi unachelewa kupata ujauzito. Unatengeneza mwili wako kuwa na pressure, kwa hiyo kufanya homoni zako za uzazi kutokuweza kuperform, na ndio maana kubeba ujauzito kwako inakuwa ni changamoto. Hapo unafanya homoni ya cortisol kuwa juu zaidi, tofauti na homoni za uzazi, progesterone, homoni ya estrogen na homoni zingine ambazo zinahusiana na uzazi. Kwa hiyo sasa mwanamke, ukiwa katika tendo la ndoa, jitahidi sana kurelax, kutulia. Hii itakusaidia sana, na kama unataka kubeba ujauzito basi itakusaidia sana hiyo hapo. Na kingine, zingatia maji. Maji yanasaidia sana kuenda kuweka homoni sawa, na pia kuweka hali ya sawa katika sehemu zako za uzazi, na pia hata mfumo wa damu huenda vizuri katika sehemu zako za uzazi. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kubeba ujauzito. Hii itakusaidia sana mwanamke. Usahau kushare, kucomment na kulike ili uendelee kujifunza zaidi kupitia Osman Solution.